Sanibona malume. Ngale. Yebo. Hamba kanjani? Hamba kahle. Grand kwethu. Yeah, ungigrand. Khala ngani bethi ilanga selishonile. Malume nginenkinga la. Yeah, mashebe. Ngicela ukubuza yini kuthi icala lenkomo aliboni? Tuyicala lenkomo aliboni. Yebo. Sasalwa kushiwo njalo nathi. Washa abadala nathi sasalwa kushiwo njalo. Kodwa ngoba sesingabantu ke bezwi sesiyakwazi nokuvula iBhayibheli siyayithanda yonke into ukuyicinga eBhayibhelini. Awuvula Exodus 22 verse 1 sizwe ukuthi ke iBhayibheli lithini liyahambisana nalombhalo owabhalwa okhokho bewubhala ngomlomo bethi icala lenkomo alibula ke sizwe iBhayibheli ukuthi lithini mayelana amasela einkomo ukuthi kuzothiwa liboli nje kwakusukephi awufundi uExodus 22 verse 1 Nxa umuntu eba inkabi noma imvu ayihlabe noma athengise ngayo kayikonke inkabi akayikhokhe funda kahle lapho akayikhokhe inkabi ngezinkabi eziyisihlanu uyabona ke into edala ukuthi uthiwe icala lenkomo aliboli ingoba umuntu onke inkomo eyodwa lithi iBhayibheli ufuna ikhokhe ngenkomo engaki ezihlanu mawunto nje 1 wena masukhokha ufuna ukhiphe ngaki 5 shuthi mawunto nje 2 mawusukhokha wena ukhipha ngaki 7 ukhipha 10 ukhipha 10 iyodwa 5 ziwu2 10 oh yeah ziwu3 15 yikho uthi icala lenkomo aliboli ngoba ngeke umuntu atshontshe inkomo eyodwa bese kwazi ukuthi ayikhokhe ngenkomo eziwu5 lezo5 uzobe seyithatha yikho ukuthi aliboli ngoba usuke ungeke ukwazi vele ukukhokha amphathike ngomuntu okuthiwa waqhuba umhlambi wonke womuntu hayi lo muntu usenkingeni ngisho ezulwini hayi amathuba ukuthi abonane noJehova mancane ngoba mawuqhube phela umhlambi inkomo iyodwa izinkomo ezisihlanu shuthi mawuqhube umhlambi 1 times 5 times 5 times 5 ngagcina mhlawumbe ufuneka ukhiphe inkomo ezila ko 200 ungayithatha phi yikho kuthiwa ke icala lenkomo aliboli ukuze libole mawuntshontshe 1 khipha 5 hamba okhokho uyezwa umuntu omjani ayizwa kahle ufana nalento ukuthi umuntu azalisa ingane yabantu ayishiye uthi uyezwa ukuthi usethatha enye engenangane hey ngathi ngiyonikela eGibisila kwangena enye ingane kulo line wosisi osungapha eceleni yanikela kuqala lengane yathi baba kunomfana wangitholisa umntwana ngimcelela ingilozi eziwu2 eyosizi neyokuhlupheka yathi uyagida yena mina ngisagidi kodwa ngimcelela ingilozi ezimbili ingilozi yosizi neyokuhlupheka awufunde lapho ncane 22 uExodus 22 verse 16 yathi lengane ngimcelela ingilozi ezimbili eyosizi nokuhlupheka ngoba wangitholisa umntwana waseyangishiya uyabona umuntu owazalisa ingane abantu waseyishiya usenkingeni ngoba lengane mayiqala nje inikela iyambopha ngesikhathi iqala ithandaza iyambopha uNkulunkulu futhi noma kanjani uyayizwa lengane mayikhuleka nxa umuntu enga intombi eyenga futhi eyishela intombi engesiyo ingoduso yakhe kodwa kungasiyona ingoduso yakhe sukela ingane yabantu nje kukuncanyana akweshele ya alale nayo bese lala nayo akayiloboli ya ibe umkakhe ivale khona abantu abathi abaganiwe kodwa uma wazalisa ingane yomuntu nje umkakho lo uma nje unoma beingane abawu3 unamakhosikazi awu3 ezulwini uyaqala nje wena uyocela hayi kodwa khona amakhosikazi akhe awu3 halotshiwe kuwe egameni lakho uyothi uyafika ngalo uthi ngina 1 mina kuthiwa unamanga una 4 ilo 3 plus lo 1 lona futhi lo intandokazi lo
ozobe uma number 1 ngale kwethi sawuba number 4 ngoba phela khona labo mabengane abathathu labathi uNkulunkulu mawusuze wayizalisa ingane umuntu ithatha ibe umngakho ezulwini yalotshwa hey kunabantu Nkosi yami abanoma bengane abawu8 ethi kodwa isithembu kanaso ngani lo muntu uganiwe namakhosikazi awu8 ngalezulwini hayi ingane ezisiningi asivale asivale ayishembe